Lanthokchari Akashbani Imphal gi ipau kangbuni puthokpa chayol gi pau gi saktam. Saktam masida Mukhyamantri na Singi lamda sakwat khongthang yangsinaba Go to Hills 2.0 hodokhiba. Manipur dagi oza Ningmario L Simrena National Thesis Award phanglakpa. Lakadoriba Manipur Vidhan Sabha Mikhal Free and Fair oina pangthoknaba Manipur State Human Rights Commission gi pandam Panthoibi Housing Finance Company Limited ki 13 suba Foundation Day amasung Sayol sida Rajya Sarkarna lakhutkiba sakwat thaurangi paudam. Rajya sida Nongthomam Birena Lusingba Sarkar asi hek lakpadagi hodokhiba Go to Hills ki ani suba tangkak nithokaba numitagi hokre. Surachanpur ki Tuibongda pangthokiba Go to Hills 2.0 hodokhiba numita Mukhyamantri na project kuthra hena sangakhi atopa project kaya sananaba jatra hunki. Shri Birena tongan ba scheme kaya gi khangalaba beneficiary singdasu polam kaya yenthokhi. Manipur ki Singi lamda sagot thorangi khongjel yangnana bamadi Singmi da sarkar gi tongan ba scheme singi kanaba hakthengna phangna bagi pandamda Go to Hills asi Singi tongan ba jila singda pangthoktuna lagli. Rajya Sarkarna Paikhaliba khongthang asi tongan ba lupsingna sogalagli amadi Mukhyamantri bu thagatba phongdokna ragli. Go to Hills 2.0 hodokhiba numita Shri Birena Singat Community Health Center gi nauna saba phamung kuntragi special block Surachanpur headquarters ta leiba district hospital gi trauma center ama masung PSA oxygen plant sangakhi. Tuibongi Peace Ground da campaign asi hodokpagi thoramda wa ngangbada Mukhyamantri na Go to Hills 2.0 na Singi mafam sinba thungna sarkar gi sakot thorang amadi scheme gi kanabasing yaholagani haiki. Beneficiary mayam praja sing the wabdo madugi awaba pidanaba home delivery government at your doorstep nangi thonganda Ayushman Bharat layeng nabagi free the layeng nabagi sigi scheme makhadani. Go to Hills 2.0 asi Sandel Jilagi oinasu irai numita sataba hokre. Masigu loinana campaign asi makhata na lemori ba Singi jila singdasu mathang sathanaba thorang paikhatle. Zati asiki tungi yumbi orekadoriba naha singbu matik saba nagarik ohenaba honabada oza singna sauraba thodang lauri. Makhoida tawbimal khangba amadi ikai khumnaba utuna sahi khudingi September 5 da ozagi numit palan tauri. Numit asiga mari lenana handak sahigi oina Bharat ke Rashtrapati na National Thesis Award pinaba Manipur dagi lecturer Ningmario L Simre khalakle. Mahak Ukhrul Higher Secondary School da oza oibani. Bharat ki Rashtrapati na video conferencing ki khuthangda National Thesis Award Ningmario L Simre da pikhi. Oza asina mana asi phanglakpada Akashbani Imphal gi ipau kangbu gi pau gi saktamda asumna phongdorakli. I have award pibashi. I have na anoba mathematics tambaki strategy puthokpa. Pi quadrant number system, haiba number system ama thidokpa. Aduga shatrashingna English pronunciation phajana tamnaba concept of subsyllabus puthokpa kini. I have state level Teachers Day program city convention da medal ka certificate of the award to Hanover Torami. Ozagi numit palanasi mamangi nomaising numita Rajya Sarkarna senduna Imphal gi City Convention Center da pangthokhi. Palan thormadu da Manipur gi khangalaba oza mapalda Mukhyamantri Nongthomam Birena State Thesis Award khusinakhi. Thormadu da Chief Minister na Chief Minister's College Mahiroi support scheme amadi Nipun Bharat program hodokhi. Masiga loinana State Academy of Training da UPSC Civil Service Examination gi coaching class hauragani haina lauthokhi. Rosasing Buikuina, lying in a way, Lobjabani, Minugulai, and Equida, Heck, Imai Market, Funda, Minugulai, Wazali, and Equi, Puna, Casimiro, Musamas, Punumalika, professionally, but I couldn't see Kakunzi, and the Navasi Minola, Hena Pabu, and then was asking her, Nasito Bilibus, the Hena, who had no idea, walk along to Pilakanda, Miam Sibulu. Nasigi paugi saktamda mathang saigi anganbada pangthokadoriba Manipur Vidhan Sabha gi mikhalga mari lenaba pausu puduna lagli. Ganatantra satpalibak amagi khwaidagi chauraba kumai ama suweriba mikhalasi hena niyom sumna amasung misang mikhai naidaba mawongda sathanaba Manipur Human Rights Commission na akanaba khongthang laukhalagani hairi. Manipur gi Human Rights Body asina Election Commission ga tanaduna mikhalasi niyom sumna pangthoknaba honagadauri. People's Force Change haiba wakhalonda naha oriba mayoisingi apunba body amaga khusamnaduna miyamda bhab tahanbegi thorumsing pangthokani haina Manipur Human Rights Commission gi acting chairperson Khaidem Mani na hairi.
election is free and fair that only another Human Rights Commission election commission the panaraga aduna people for change haiba change amatongna bi umpham oraga nabu singi rally to ba miyamda mobilize to ba adu report ama tongna bi tangkat ni Human Rights Commission saking yadori भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश सिंगनी तरह मंगाद हौदोखिबा प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी की मखादा युम साननब लोन स्कीम पीरिबा पांथोइबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की 13 सुबह फाउंडेशन डे लेबा पोबो निमित्त पांथोखरे कंपनी असिना मियामदा पीरिबा लोन स्कीम की मतंगदा कंपनी की चेयरमैन अमसुंग मैनेजिंग डायरेक्टर थोकसोम हेमोना असुमना हाई स्कीम मसिगी मखादा रुपीस 2.67 लाख फावगी सब्सिडी अमाउंट अमा यहोलगा सब्सिडाइज होम लोन की खुदोंचाबसिंग असि मियामदा फंगहनदुना लाक्चरी खुदोंचाबसि लौमिनरे हारगा सेमी पक्का नत्रगा पक्का की ओइब युमसिंग अकोइ साहुननबगी वखलोन अदु थमिनरसि बाय 2022 हाबसि इट मे बी एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ नसगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना एचिव तौननबगी टारगेट तौरिबा ngasi फावदा यामना वाटली हजरिबा राज्य मुख्यमंत्री एन बीरेन लुसिंग सरकार सिंगतम अनी थोंग मानना साखोलनबी लौमी सिन्मी की याइफ थौरांग कया लेपलितना पाइखली ngasi पाउगी सक्तम की अरोइब चयोलसिदा सरकार पाइखटपा थोइदो हेंदोप साखो थौरांग की थबकी मतंगदा अखोइगी डेस्क तगी लौबिरसि चयोलसिदा पालिब सरकार असिना गो टू हिल्स 2.0 हौदोखिबा अदुना मणिपुर की चिंगी लमदा चौखटपगी खोंजेल यांगहलगनी हाइबगी थाजबा लैरी मसीदा नतना मुख्यमंत्री की मियेंग मखादा पुणे अमसुंग बेंगलुरुदा ऑर्गेनिक आउटलेट हांगदोखिबा असिसु लमदमसिगी लौमीसिंगदा चाउना कानब पीरगनी हाइबगी थाजबा लैरी राज्य असिदा सही खरदगी हौना ऑर्गेनिक पोथोक मरांग काइना पोथोप ngamnaba मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमाना कन्ना होनरकले मसीगी महिना हौजिक लमदमसिदा पुथोपा किहोम सिंग चाहौना चिंगबा मपा लमदा थादोक्तुना सेमिट लोंदा चाउना मतेंग पीरे युमचा कैसन नुमिता पांगथोकिबा ऑर्गेनिक आउटलेट हांगदोपगी थोरम अदुदा मुख्यमंत्रीना जीआई टेग फांगलाबा ऑर्गेनिक चाहौ मेट्रिक टन तरा यूरोप थादोकनबा लमथाकी मुख्यमंत्री थौरम अदुदा मणिपुर चौखटनबा होनसी अखोई पुंबा दायित्व खंगना थबक तौमिननबा अपील तौकी सही अनि मा कोविड ना मफान थोको याद्रा अदि सही अनि गुम्बा मा अदुम पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी दम लोई खंगना बंगा तने पुशन पुल खoi मसेन के मरक थबो इंसोयना तौदे अदुबु सिगी मरक सिदा अखोइना थादो मिसे मोमाना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ना तौके थादो मिसे लुपा 68 करोड़ ने मणिपुर में पान थादो मिसे चाराई बनते पेंडेमिक मरक सिदा अदु अखोइगी लौनी सिंग अखोइगी फार्मर सिंग होनब लेप्ते सरकार ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की खुतांगदा पाइखटपा स्कीम सिंग असे मियामदा माइ पाकना फंगनबदा बैंक सिंग चावरबा थौदांग लौरी हिरमसदा मियंग चंगदुना मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ब्रांच अमा सगोलसेन नुमिता जिरीबामदा हांगदोकी बैंक ब्रांच अदु मुख्यमंत्री ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा सीएम सेक्रेटरीट की हांगदोकीबने थौरम अदुदा जिरीबाम जिला ना राज्य सिदा कोविड वैक्सीन कापा यारबा मिपुम कुदिंगदा हिदा कापथोपा अहानबा जिला ओइबा ngambagidamag सेलगी मना लुपा लाख कुन डिप्यूटी कमिश्नर जिरीबाम दा पीकी मुख्यमंत्री ना इम्फाल जिरीबाम लंबी असी डबल लेन ओइना अथुबा मतमदा सेमगलगनी हाइकी मसिगिदमक केंद्रना लुपा कोटी चमरी मरिफु लेन एक्विजिशन अमदी कंपेंसेशन गिदमक पिरकले हाइना फोंगदोकी डिस्ट्रिक्ट अमा ओइरगसु सोथबा अवाटपगी सरुक यामना लैबा अदुना अखोई मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना अमा दौरकांदा एटीएम की फैसिलिटी यावना अमा बैंक ब्रांच अमा हाथोकीबसि मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बोर्ड मेंबर्स सिंग अदुगा बैंक की मैनेजर पुनमकोई थागचरी मरोइना जिरीबामसि स्टेट अमदा लैरिबा मसा पुनमक्सि जिरीबामसि लोइना सुना थमदबा यादबा अदुगुंबा डिस्ट्रिक्ट अमा ओय Siri Nongthomam Birena Mayang Imphal Kaithel Nauni Saba Agro Market Complex Amasu Yumsa Kaisan Numita Sangaki Complex Adu NEC Gi Santang Makada Lupa Koti Taret Lom Changna Sabani Thauramadu Mukhyamanत्री na Englishing ani kunmari phawada Manipurgi yumthong khudingda apaba thaknaba ising phanganaba Kendra Jal Jeevan Mission gi makhada lupa koti lising ahum sumni yangkai piragle haiki Hojik Manipurgi yumthong masing tangkai henbada apaba thaknaba ising phangali lemhori basing adusu apaba thaknaba ising atuba matamda phanganaba thabak paikhalagani haiki Masini Sayul sa sarkar na miyang gidamak paikhatpa chakwat thorangi pawdam Akashbani Imphal gi ipaw kangbunu putokpa pawgi sakang gidamak Wahengbam Rajesh मतंग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की ई पाव कांगबुनि पुथोकपा चयोल की पाव की सक्तम लोइजरे अईब अमसुंग पुथोकपा थोकचोम जोगेंद्रजीत न्यूज एडिटर अमसुंग लिजखिबा माइबम दिजमनी।